Om Swastiastu. Idadani sareng sami sani wangyang titiang. Sedurung titiang ngelanturang matur, ngerayang titiang ngaturang rasa angayu bagian miwah rada subakti, mengajang reng ide yang para mukawi riang tutan. Sangkani ngasungker tewara nugrahan ide, titiang asa punika taler idadani sareng sami, preside mapadu wadanu ringgalahe sane becek puniki. Gumanti ngemilatin utsawa dharma wacana sani mapaiketan ring pidabdab utsawa dharma itu jagat badu warsani mangkin. Mogi-mogi wekasan pidabdab skadi asa puniki sayang lingga kewentenan nyani wastu presida mikukuhin ketatuan agama Hindu maka peremanan budaya Bali. Dedani sareng sami sani wangyang titiang mungguing dharma wacana sani jagi aturan titiang memurde dana punya maka sila perawati margiang dharma agama. Dedani sareng sami sane wangyang titiang dana punya patut staka kemargiang pinaka sila perawati utawi parilaksana sane patut keutamanya. Dana punya mewit sakika sekawi sani mapitegas peweweh ring sesamen manusia sani kedasarin antuk mama suci nirmala tan kemari. Karena dana punya bihakti sampun kelotah kepireng ring jagati sakiwanten kantun arang anake sani seneng medana punya. Nabi mawinan kadiasa punika penangkane punika nenten wenten tios wantah sangkaning sengke saha mewah pisan ritakal ngeruruh arte beranani punika. Alar kewawahe nantuk rasa sayang nyani ring perluyani punika. Ring pustaka suci sarasa musjaya sloka 117 mungguh kadi asa puniki. Apan ring tribuanu anhana mewah kagawayannya leno sangking danu agam wikang tresna ring ngarto apa nulih ning kesakitan ikang arte katemu. Tegasipun idadani ring jagati gani puniki nenten wenten mewah kekardinin lianan ring medana-dana. Medana punia pinih mewah kemargian santukan banget legat anak ring atau branget. Duaning sangkaning mewah saha tuyuh pisan ritatkala nemolihat arte beranami punika. Tiosan ring punika akeh sane durung tatas kuning indek kewentenan dana punia. Duaning kadiasa punika idadani renggalahe sane becik kadi mangkin ngiring bawasan. Mogi-mogi wenten pikenohipun ring iraga sareng sami. Idadani sareng sami sane kusumayan titiang. Iraga mau urip ring jagate puniki nenten presida urip ngeraga pasti ke pacanuna suantuan ring sesamen manusia. Punika mawinan iraga sareng sami patut kewentenang paiketan becik ring pesemetonan miwah sawitra kantian
Mendasar untuk suksemanta tuang asih, rasa ku menyambung, segilek seguluk, selunglung sebayan takri. Ulung tinulung risa jeroning keuripan, melarapan untuk memargia dana puninga. Ring pustaka suci Yajurweda wenten mungguh kadi asa puniki. Dena tiakten bunjita magerda. Tegasipun idadani gunayang arto beranani manut kebuatannya ni sampunang keikat oleh arto berana alar sampunang lobe ring arto berana punika. Daging sastrani punika idadani mekelengi iraga sarang sami mangda presiden nabda kewigunan artani riantukan arto beranu sanen yang patut kewigunan itu pasti ke pacanga tuang sarwa bencana minagadi kanggen memunya meajum-ajuma memati-mati jano tawar ke anggen mulurin indriyo nemaria pari laksana sanen yang patut mewastu metemahan litio ring raga rebat jalaran arto berana sarang semeton miwah sawitra kanti. Bidadari sarang sami sanewang yang titian yening preside antuk iraga nabda pemargin artani punika majanten pisan kesukertan ring kauripan sekala kelawan iskala preside kemulihan. Kadi sani kebal sang sujana, ida sang suami wiwe kenanda. Wenten ketiga sani dados kedanaya. Inggih punika kepertama dharma dana. Dharma dana inggih punika dana punia sani merupa tuntunan budi pekerti luhur sejeroning margian swadharmaning agama. Kebekalih widyadana. Widyadana inggih punika dana punia sane merupa ajah-ajahan utawi keweruhan. Taris kebek tiga arta dana. Arta dana inggih punika dana punia sane merupa arta berana minakadi jinah, emas, tanah, banteng, makemiwah atau berana sanilian. Menjalaran piranti ketiga punika idadani iraga sarang sami presida ngamargiang dana punia piadiastun akide sakewanten wenten pikenoh ring sangsani mulatian. Ring pustaka suci sarasa muscaya sloka 1 siada sesiki mungguh kadi asa puniki. Prana santapah nirwista kaki niopi mahapala hanya yo pajitah data napararte sahasraja. Tegasipun idadana ia diastun akide dana punyani sakewanten manut sekadisane kesaratan utama pisan palani punika. Ya diastun akeh dana punyani sakewanten nenten manut sekadisane kesaratan tanpa guna punyani tan bina kadi nasikin segara. Idadane sarang sami sane kusumayan titian kadi asa punika sane patut elingan ritatkala iraga pacang margia dana punia.
Padu taler kauningin mangda dana punyane mapikeno saha presidening capang kesukertan ring kauripane. Sampunang dana-dana ring sangsani nenten memuatan mangda tanir gawe punyane. Kadisane munggo ring pustaka suci Atharwa Weda Mandala 3. Sata hasta samahara, sahasra hasta samakira. Arto brana sane kepolihan antuk sekayu tangan satus, padut puniaya melarapan antuk tangan siu. Idadane sarang sami sane kusumayan titiang. Yening cutatang titiang maka pengeringkes dharma wacanane niki inggih punika. Pertama, dana punya inggih punika peweweh ring sesamen manusia sani kedasaren antuk manah suci nirmala tanpa ngerih. Kaping kalih, ketiga wilangan dana punya manut sangsane mulatiang inggih punika dharma dana, widya dana, miwah arta dana. Maka sami dados kaulengan manut bebuatan nyani. Garis kaping 3, dana punya meduwe kesukseman dahat utama dikanjekan margiang agama ring kauripane. Idadani sareng sami sanewangian titiang riantukan dana punya punika dahat mau tamu titiang matur pengumajeng ring idadani sareng sami ngiring limbakan saha margiang mangga presiden jujur kesentosan urip. Moksartam jagaditaya ca iti dharma. Dadane sareng sami sane kusumayan titiang wantah kadiasa punika atur dharma wacana titiang ring rahinane manggih. Mogi-mogi kuentan pikenoh nyanyi. Menawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsan idadani sareng sami titiang nunasgeng rena pengampur. Maka wasananing atur puputang titiang antuk parama santi. Om santi santi santi.